Wadi nduko kutuja mu bikara. Rero bikara cyara bikara kigali ho ina Rwanda hakora n'undi bwo muri kama sheyi mukabiko. abo bari abanyamasengesho Yani masengesho. Kandi abatuye bitwa masengesho. Nahara mu cyo gitondo agaza mu kino mutatu. Baje gukorera. Kino mutanda. To harayina. Bo cyo gitondo akorera mu kanisa. Aja mu kanisa. uwo ninde Nyaruhanda. Nyaruhanda Igihe twese hepfo umutoto taguni mugabo ni ushamba rwa wazigaho. Umva duhamagaye. Umugore. Ngo uriya mugabo nazamuke. Atunga. Umugabo kagabo kazamuke. Ngo nateruke mu. Andagaye cyo bambora bishaka. Iko kagabo kazamuke. Kije twari twagaze cyane. Ngo turazamuke. Ati wewe. Kazamuke. Ati mwari munazamuke. Yewe. Kuna umari. Ati tugoza azamukana. Kazamuke. Aje nfese. Bikanisa. Makuhiri. Akabwa n'abandi bazi. Nabahamagaye. Babishika mu bikanisa. Kose amapesa dukore. Tugira tuhereye ubu. Wowe kumwe nuko nyusuba. wowe ugiye kuba umwarimu wo kwa Nyarisuku. Wari ahawutse. Nyaruhanda ngo yari umuntu wagiraga ikiyo cyane ngo yagezereka cyane Kandi utari mushiye. Ariko ikintu kirara ati wowe kumwe nuko nyusuba. Wewe ati naho asubira kuba tunaniye abantu. Ati uyu nguyu ati ko umwari mugabo azamutse. Uramutse. Ko umwari mugabo atasimbuye kabasi. Azagiye kumfasite nawo mari. Kana ari misiri katamusiye abungi. Ariko gato. Ubwo naho. Ariko man. Ati nabo twanandira ko rawi wacu ne. Yana nawo kawe ibwene ni. Uraga uyu wabasinziye. Ati nawe ngondera bagawe. Ati nashahada yuwe. Iwe ni faseni yuwe. Ati Imana aho yamutumye kuba ni yuwe. Iwe kaseni yuwe asuri yuwe. Ariko yuwe. Ati naho uyu mugabo Dewusi. Ati atugaza nashaka we. Ati uyu nguyu aje gushaka umugore. Karazo gukora mu bidego. Azamukura mu bidego. Ati nabara kumushisa. Atamunge na. Karazo shuwe. Azoko ikare. Kana hariho n'umuntu yarakita zoreka. Wow. Ati mushoke mutanda mutiyana. Kura maze ati mushoke mutanda byaranye. Mwari mujanwe n'umusitari cyangwa na mwari twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi hano kuri Timazi TV. Twongeye kandi gushima Imana itwemereye kubana n'uyu mukozi w'Imana muramubona hano kuri kamera. Twaramuraritse yemeye ubutumire bwacu. Imana yo mu ijuru imuha umugisha, turamwakiriye rwose. Kandi reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe hano kuri Timazi TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, udufashe udukorere subscribe, ukore comment na share, hanyuma Imana yo mu ijuru komeze kuguha umugisha. Nushimira nawe wabikoze, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Twagize umutumirwa wacu ni umubyeyi, benshi baramuzi hariya mu Minembwe, natwe twaramubonye tukiri muto, ari umukozi w'Imana kugezana n'ubu aracakorera Imana. Twifuje kumwakira kugira ngo adusangize ubuzima bwo gukorera Imana ndetse kuva bakiri bato. Ariko nanone reka tubanze twishire amaboko y'Imana tubone kumwakira dukomeza ikiganiro cacu. Umwami Yesu turwaye ikuzo n'icubahiro, urera kandi ugira neza. Urukundo rwawe ruri kuri twe, niyo mpamvu tugihumeka umwuka w'abazima. Tugire neza, tubonye umutumirwa, reka amagambo yose agiye kutubwira yubaka ubugingo bwacu n'imitima yacu, maze uganze utegeke muri byose. Cubahiro kibi cawe tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Ngaho rero reka tukwakire, ubanza kutwibwira amazina yawe hanyuma dukomeze. Jewe nitwa Muhoza Nehemiya. Yego. Ukaba umushumba. Yego, arakoze cyane kutwibwira. Yitwa Muhoza Nehemiya, ni umushumba. Twishimiye kumwakira hano kuri Timazi TV. Niwe uri kuri kamera murimo kubona imbere,
nanjye tuvugana ni Pasiteri Rujanika Patrick. Tubahe ikaze rero mwese mudutega amatwi, hanyuma tumusabe atuganirize. Icyo twifuje rero ko utuganiriza muri iki gice cya mbere, turashaka ko dusangiza amateka yawe. Mushumba, mwavukiye he, mwakuriye he kugeza mumenya Imana muba abakozi b'Imana? Ibyo nibyo twashatse kugira ngo banze ubisangize abantu bose bakunzi ba Timazi TV. Urakoze cyane. urakoze nawe. Eh, uze ko nitwa Muhoza Nehemiya. Navukiye ahitwa ku Muringa. Iyo ni zone Fizi. ni muri zone y'Ifizi aho. Zone Fizi. Ahitwa gute muri mu ncamake? Muringa. Ahantu mu bantu batomenya Muringa ni he muri indi zina wanda abantu botora wenda? Ubu ni hafi no kurara. Ni hafi no kwambuka. Hafi no kwamboga. Hanyuma rero niho wavukiye, niho mwakuriye, komeza urugendo rwawe rw'ubuzima. Tuba tuje hanze kwa Mutabura. Ico gihe ukwibuka nimba ari mu buhe mwaka? Igihe nyawe. Ico gihe mwavutse mukurira aho ngaho? Baranga amakarita y'umusaza bakora 49. Muri 49. Ko bavuye ariko ari ikarita yanditse. 49. Akomeza turakura tugeze twajya mu Mutabura. Tugere mu Mutabura twase turatuye. Abantu muri Sunday school. Turatura. Twateye kuri bitangaza by'Imana twabana. Ariko tutarakizwa. Twagana nk'abana mu rusengero. Twinjira mu rusengero k'abandi ariko tutarakizwa. Dukurikira abandi. Hanyuma nuko ari kutaje kumenya kenge cyane gukizwa. Tubona ibitangaza by'Imana ikora. Icyo twari na Mariyamu yatangiye gukora ibitangaza. Imwereka tubona abimana bazi wiwe udasiba iminsi yose. Tutangiye kubona ibintu by'Imana biza. Tugeze muri 6 na gatanu wakenge. Ngenda bura ngo 6 nicyo gana gatatu. 6 Mu mazi menshi. Ukira aho ngaho ibubembe, abantu b'ibubembe bambabarire basigaye bashaka ngo tuvuge mu Bibogobogo. Ukira umwana muto ni kihe mirimo wagiye ubona ukavuga ati dore imirimo y'Imana mu bwana iyo wagiye ubona? Mu bwana twabye tuhava mu muhanda wacu n'itwa n'umugabo ni. Tuni ibintu yakoze byinshi. Tunahaza avuga ko tumabeshi. Bakaza kwa twikoza n'icyo Mutabura nyine ariko n'isoko. Kandi n'umukozi w'Imana yawe. Tuna benshi baza. Bakora imirimo y'Imana ko twayibona. None se Mariyamu singira ngo ni Kabera yafatiwe? Oya. Mutabura nyine wafatiwe. Ni mu Rutabura. Mutabura twafatiwe ku Gisozi. Abona kuje Kabera nyuma. Ikabera tunga mu leta mu bita ari ku Kabera. Baje twinikoreye ariko gipoyo. Tujaho Kabera. Okay. Nako tugiye tujibaraka. Namwe mujibaraka. Aho wenda uraza kuhagera inyuma. Banza ukomeze waravuze ati igihe wabatijwe. Icyo cyabatijwe to mu Imana. Twaje mu Imana nyakuri Imana. Twari cyangwa Imana yakorera ku Gisozi. Tubona kibaza ivuga muri Imana rivugwa. Abarwaye urusengero rugakira. Abarwaye bagakira. Batubona n'amaso. Icyo tunyo twakirijwe. Nako tugendetse n'ubwo abantu bazima. N'uwo twanashakiye ndetse. Akonye Gisozi. Hanyuma rero 6 muri 64 biraza. Naho ni badusanze. 6 sibwo irakawa. 6 Maze mwibutse. Yaraka. 5 Jibaraka. Bagana turi bakaye mu ntambara zikomeye mu bitari bikomeye. Ubuzima bw'ibaraka bwari bumeze gute mukigerayo? Nimo bikubwira. Ngo tugere ibaraka. Abantu barata. Ubu ari ngo zuganga. No gushyibaraka ndetse n'abarugumunda badusangayo. Abantu benshi badusanga ibaraka. Sino kubwira ibyo ibaraka. Abantu barata. Mwapfushije ngo abantu benshi. Abagabo barata. Abagore barata. Abana barata. Wafite abana mukarage, wafite batanu kwa sari 3 cyangwa 2. Abandi dushimye ko abantu barakomeye atwarashe. Weza kwinjira tugeze mu yo. Tuzana kwa muganga. Uko baza batubwira ngo mwari mwaranze kurya amafi. Ngo wenda nico cabiteye.
kagira kari icyorezo cy'ubuganga abantu batazi ubuganga ariko mwaza mujya amafi bamwe yarya n'ijanga nizo njanga nyine naje mvuga ngo bamwe barazangaga ngo bakanga kurya injanga ariko rero siyo mpamvu cyane n'ubuganga bwabishe yego bakavuga ngo kubera kutajya injanga ngo zibafashe nyine inzara ikabakubitana n'ubuganga n'inka nazo zirapfa mwashaka cyuya cyokere inga birashoka amazi ashyushye ibaraka zikabona mutazi kamana tanayika inga zirapfa abantu bose no kubiraho turakurege tuzamuka ate abantu barashize mwamaze nk'igihe kingana gute baraka babizora mu kwezi kwa gatanu tuhava mu kwezi kwa karindwi abandi mu kwezi k'umunani udurusha mu byo basigaye basatumanuka barasabara bamanura kandi murere yakomeje yakomeje sasa tuziraka makaza ateruka mu kwezi k'umunani baranga gushaka n'ubwo abantu barasanga y'ubu bajya mu magaja bajya mu tabura aramara genda nuko byagenze n'ubwo rero abantu bapfa sinukubwiye abaravuye mu Minembwe badusanzeyo nabo barapfusha bapfuye kutusha birumvikana niyo bapfuye kutusha cyane bari navuye kwigana ino rugumbeho niba abantu epfo bari akazuyaza barapfa ko niba ubugerwa ariko abatotse rugumbe munyaka kushana afite bose pole kabisa niba kunga umwe bari kumwe muri agabo igakenke laburonge bahima bari batatu abagore bafusha abagore ntago abana sinakubwira pole n'abandi benshi bagiye gufusha baraje gusanga akanyine umuntu akamufusha nakamarira ubona uko mwagize ibyago bikomeye ibyago abantu barapfa abagabo barapfa kandi abagabo basanzwe barapfa abagabo barapfa cyane nk'icyago cy'abantu abagabo barapfa abahungu barapfa abana barapfa abagore barapfa nuko tubagamye ubwo abantu bakunda aheruka buke kandi icyo gihe hari ibitaro bikeya nta bitaro bose baravuga ngo bavura ariko rero buke uduni imbere duke tubafasha tuzoza dupfa bakatuma ko kana baka dufata mu cyerugu n'uba tuvuze mu cyukiga nta kinini nta kepfo ka ruguru abantu bakoze barapfa yamara bakuri baraka igihe abantu byo bashiga urutege bagapfa bakagabuna n'ubwo rugo rwo kubura amata n'akazakumuntu tugiye kazapfuye nazo kazapfuye izindi zapfushije ndetse n'ikazakoze ifanyisho nuko abantu ubwo abantu barapfa ko bakuba kuri n'abatwara yo kwiba imbere bose kugwa imana y'umuriro abantu abasigaye urudubi bahajana abantu uruzi n'ubwo ari kitabo ngaho tubwire ayo makuru neza umuntu akajya mu gitondo akajya mbabarire guseka banyumva none uko siko kumwica kuja kwinika umuntu mu mazi urwaye malariya utitira amara bamujaburu bamushyira hanze akabakomeza umuntu ahure n'uburuzi bakamutesha agakira cyangwa agakira ariko benshi boteshejwe n'abandi bashitswe mu mazi amazi bwanga bose kimurimo kikamuvagamo ndora akakurunga benshi babaye uturakira ibyo rero biratangaje turabibona abantu bakamwereka uburyo nta bundi bwatsi bundi buvuzi ntabaye buhari nta bitaro nta kepfo ka ruguru ukwiye gusa imana yonyine abandi bageze aho ngaho rero bene abantu bavuga ngo cyane bakaza baregeza amaganga y'inka bakaza beza bene abantu b'igisi yo mu nda abandi bakaba amazi yo mu nda nicyo cyakishije abantu nuko kandi ntabwo aterwa n'agacuma ni agacuma abantu b'amazi yo mu nda kandi akamenya n'amaganga kandi akajyana muri sosiyete kumuruzi bituma byabafasha batanga guhembuka batanga gukira abanyine batanga kuzamuka bajya mu Minembwe ikigaragara giye n'abatanga kuzamuka kwa Minembwe
agaronga icyumvira ye abagiriye za plene na Uvira Uvira ahora n'abatutsi no Minembwe eh bajyana n'ikabasirikare nta wundi usirikare bari buhaye cyangwa abandi bundi burinzi n'abasirikare dukwira akahungu bashobora babaye bagiriye imbunda bamasira mu Minembwe mu yobogo abana umutekano icyo gende byaje nuko abantu kujya mu migabane asaba mwebwe musigara mu bibogobo turabatsa ngo usudusore guteri ataba Kristo abusenga Imana Imana bifite ngo buryo aho turi cyo kubustani tugenda kwigisha n'abandi tumana twese n'abandi bakumve icyo gihe wari muri methodiste garagaza ko kuzamura nk'ijwi mukeye gatuba umwe ngo urubiri abasore wende wewe wataye mu 2000 ejo bundi haku 1990 ingahe nabiyo epfo tumanu ngoshe yakabiri yajyama ngo ugeze mu umuntu wa akora bya mukobwa tubishika ahita bya umuntu icyo gihe umukobwa twajyaye mu ari mu 1900 na mirongo 90 na kanga na mirongo 90 na mirongo 90 birumvikana nubwo turatora mu Minembwe hari noje tugasepesa muhita mujaga muri sepesi mwahise muhitira hehe ubwo hariya kwa Nyarusuku hariya kwa Nyarusuku kwa Kaboshoneza hariya twazi yaratwahiti zangarika nsajya sepake agatwicamo harimo kabatiza ugatamba mwarimu wacu ico gihe wataraba n'umushemasi utaraba n'iki bakigiga baza mukaja mugahwera kwa Nyarusuku icyo gihe bagatambara baja mugahwera tubatuma ngo mugahwera kwa gatambara umusiyo nako dusera hari aho babatsana undi wa gatatu nazo begura ashirwa ariko ntibamusengera kuba abasa ngo mwari udasengewe icyo gihe naje namvuga kutu bakuna karoze bihariza nani bamudereke na mutahi bagatambaranye bakavuga kutu niba ku munsi umwe twagiye mvuga ko tujamo bikara rero bikara ari bikara kigali ho na Rwanda harakora n'undi mbone muri kamasheri mukabikora abo bari abanyamasengesho kandi batuye bitone amasengesho nahara mu cyo gitondo agazamu k'I30 baje gukorera cyangwa k'I30 to harayina bo cyo gitondo akorera mu kanisa ajya mu kanisa uwo ninde Nyaruhanda igihe twese hepfo umutoto taguni mugamo ni ushamba wazigaho umva duhamagaye ngo uriya mugabo nazamuke arongaho umugabo kagaburi kazamuke rimwe nateruke mu andagaye cyo bambora cyane kagaburi kazamuke cyo twari twagaze batanye ngo turazamuke ati wewe azamuke ati mwarimu nazamuke yewe urabo mwarimu ati tugoza azamukana azamuke araje kanisa makuhiri akabwa n'abandi bazi abahamagaye babishika mu kanisa amakosa amapesa n'ukuri yamatubya tuhereye wowe kumwe n'uko Nyarusuku wowe ugiye kuba umwarimu wo kwa Nyarusuku wari ahawutse Nyaruhanda ngo yari umuntu wagiraga ikiyo cyane ngo yagezerekwa cyane kandi ari mushiye ari kigiye kirara ati wowe kumwe n'uko Nyarusuku wewe
ati naho asubira kuba tunaniye abamuso ati uyu nguyu we ateye ko umwari w'umugabo we azamutse ruramutse ko umwari w'umugabo we atasimbuye kabatiza azagiye ku pasiteri nawo mwari kandi ari imisiri kabatiza amusigiye abumwe ari kuri gato umva naho ariko man ati naho tubona ndira kora we wacu ne era n'abagabo ibwene ni uburaga uyu wabasinziye ndira aho wacu ndira wacu ati nawe ngo ndira kora ati handa yuwe iwe ni fase ni uwe ati Imana aho yamutumye kuba ni uwe iwe kasere ni uwe asuri uwe ariko ni uwe ati naho uyu mugabo Dewusi ati atugaza nashaka we ati uyu nguyu agiye gushaka uwe kandi azomukura mu bidego azamukura mu bidego ati nawe arakumushyisa atamunge na kandi azoshyuwe azokora ikare kandi hariho n'umuntu nyarafite azoreka wow ati musoke mutahinde mutujyane ukura amazi ati musoke mutujyane byarangiye mwari mujanwe n'umusitari cyangwa nawe mwari mugiye gukoresha umusitari tugeze ushyira mu kanogo ati siko ina Rwanda karasengera abantu tuwe naho twakina naho twageze niko twavuze no kubaza kose nubushi ati mutaye musoke mutaye kandi kira shaka gutsa mu byo mugende ayiwaye kandi dabaye mikati itaraganya utambukaye n'ibisi kibacu nanya azamuka njambawe ishige mwarimu wacu w'abantu arahamuka ndashaka umwarimu bari kuratembera kujya Imana yari yavuze abana bane abacu bari bavuganye yabwa ariko ajiwe kwabaga bose n'abana ni wose n'abantu gushaka ashaka umukobwa mu bidego inasenge y'umugabo sinasenge uko babomba aho hanuzi bakera kubera ko batageze bahusha abacu yabagushaka no gushaka ari no mu bisenge abyaye rimwe yamabujijwe niyo bukare nawe yaguye muri abanyakabere karoti nawe tuba mu gisi cyane murabumse bagiye ku ngaho arato ari bisasa nagarutse bagako ahamutse aba bayanyangaruzi kwa kundi umuhanuzi yari yavuze ahamutse asageza kako bagaya atosa aremeye marabuze kanagiye nibu asaragarutse yego umukozi w'Imana ariko yaso bumari atuwaga ukeye atumukije nikadesi cyagiye kadezi ishi inani nari n'umwarimu n'abacyo gihe n'abaye umwarimu icyenda n'icyenda mikasi 81 83 umupasiteri yari wasubiye inyuma kandi ahubwo hari muri za 87 na kangahe cyangwa 8 na kangahe icyenda yego 93 nibwo wari umwarimu aho turi mu 93 9 na kangahe ubwo 93 usengeye ku bwarimu hejuru ga 9 na 3 na 4 na 5 niho uvuga ubupasiteri umupasiteri n'ubu umupasiteri bari kumuna baje umunsi na kamushoshe mwasengeye umunsi umwe na kamushoshe basengeye umunsi wo kubwarimu ariko pasiteri anti ushumako upasiteri je na kamuna na ndahiko uramuzi na mbwaga ndamubona ndamuzi mwasengera rimwe na bambwaga wahanga muzinda
ejo bundi bagiye barimo bandika batumye umuriya abasekreteri y'ikanisa ikomeye bagahita basigarana kugira pasiteri yewe yacu santere yacu santere kera kamushushe iriya kwa Kamushusho niyo yari santere yanyu. santere yacu kamushushe abarera nanjye byaje buri naho dusengera na pasiteri bafata dusengera amazuru kwigishigo dusengera kimbo kwibishasho dusengera rugaza mu gahorera dusengera mwabusa mu rugabano dusengera na pasiteri yafundika iyo santere yacu santere hariya mu rugabano santere yacu nakakora umurimo w'Imana kubaga aba ejo mirongo 2022 uwatatu nararwaye mukecuru mukecuru yaje kuba mukecuru amaze nanjye yarikaze ko nakamushushe kamushushe nararwaye uragiye none nkaho sikeka cyane ubushumba busigaranye ani kandi barafite abana pasiteri bari bose pasiteri mwizendeya n'uwo musekreteri wacu aho ubwo musekreteri wawe kandi yarara buri muntu ayishinja abandi bagabo kandi tutora muri imyaka 3 ari wowe uyobora nanjye ndarwara Kamushusho nti atahangwa makanisa 6 nanjye wishyizeho uyu sekreteri ariko abaye mu kigo cyanjye n'ubu ntamusenye kushumba ariko asaba kwa mu kigo cyanjye sekreteri mbonye ngubu ikangirwa mu mama wanjye yaje kushaka yatwara zabo agirina itanga lisansi sekreteri yakora Imana mazuru akondabu nuko twakora Imana tunicanga by'Imana kandi twakora Imana. Murakoze cyane murazaga mugerina twiramba mwiriwe nuko twapasiteri bari amakanisa nafata ngari kwa imuri mu gishiki bakora ari abavuga butumwa kandi bakora bakora buri kanisa nuko tukora butumwa tukora dutyo gaza ishi nuko ari kanisa kanisa ndamuskani mu Imana isino birakora n'ubu y'ukora n'ubu urabona ko ati kasemizo n'ubu urabona ati ede kote twayishi yinjiye mu muzinda n'abana n'igutano ede kote ikaba yakeke yaje kuzuya inazareti ukeye no pasaka ikaba mu bantu Noeli ikaba mu muzinda hanyuma yakike tukora insante kwa kiyoyo yara insante ya Nazareti kuko kure baze bakora kwabo ari muri pasaka mu kwa yabikora mu kwa gutyo kira barera habuja n'uwo yabimeze ko nano jewe nano kareba hose kabuvuga ko mu katse yose yaje byo ko gutuma mu katse yose kujya mu zinda ari wow inzaku bayikora itarabe dushaka ndaza abana bamukubera batabika bazaga akaba basigaye muri buryo bakora Imana n'ubu nuko kazi serivisi nuko twakora Imana ariko twabwiye iby'Imana ikomeye. Murakoze cyane dukomeza ikiganiro cyacu ndumva ugize neza kudusangiza amateka yawe uko mwavutse nuko mwakuze
kugeza mubaye abakozi b'Imana. Twagira ngo dukomereze noneho tubwire mu mirimo mumaze kwinjira mu murimo w'Imana, ahantu mwagiye mugenda mukorera Imana, haba mu ivugabutumwa, haba ku misitari, ahantu mwagiye mubona ukuboko kw'Imana iriya ruguru mu murimo w'Imana mwakoze. Nimba hari aho wibuka utubwire uti twageze aha n'aha tubona ukuboko kw'Imana, tugera aha n'aha tubona ukuboko kw'Imana. Yego, no rero gerageze kuzamura nk'ijwi. muri Imana n'ingorane no hari ingorane izuba abone Tangira kuri challenge tubwire wenda aho mwagiye muhura n'ibibazo bikomeye mu murimo bene uko nguko. kugira ngo muri Imana umuntu haza abantu bawushambura isi baza gushambura bari gushambura karora abemerera Karosho nashambura yewe ndabyanga isi yakwashambura abakristo bose benshi usanga bose ari abanyabyaha kandi abarozi benshi mu makanisa ariko kanisa ni urushenga zari ngombwa abantu bose n'umurozi igiye kumenya nuko urushambura yewe ko musengeye Imana kereka intama ziterwa na shefu Karosho hafi gushaka kumubohesha ariko kuko twakoranye neza twabanye neza kandi akabona nabohesha famiye izomererwa nabi abitinya kandi atinya nyine ko akabashamba kugeza ubwo asanga Suzana iwayo Suzana iwacu yarashamburiye araje gushambura kandi uvuga ngo Suzana nyine abantu bari gukaka basi gukaka gushambura ikariso gushambura hata n'ibyaha nakura bifite uwo ntambara ndayibona muri kanisa Imana yimesheje kandi nyinesha hari intabazi ikomeye. Ese n'abasaza bashaka kumwitabira ngo ndege shambure kabyanga niba ngo nashambuye ngenda guma bagenda nabo ndagenda akamara bagenda mara muzaga murirukaye yesi nyine kaze dore tuma gushambura ikaza gusenga Imana abantu bakiyana ibyaha n'ibyaha kandi kumuntu cyo mbyandwa usenga abantu bari hano ibyaha yari bagiye bakora by'uburozi bari bafisha bashaka n'ibintu n'ibiheko barihana bake babakisi akiyo ntamanishamo uvuga mu rucamo kandi rutoki nujya kuba umushumba ni ukuba mu ngorane cyane, kuba mu ntambara zikomeye ukiribwaho zira ku musitari no kureba Imana mwagiye ku musitari batangiye iwacu zamuraho nk'ijwi kabisa batangiye gushaka tukabara seruka ijombo rya mu gatanu ngo tugaruke ahantu hitwa Karumba Karunga Karunga bamuka ya Karumba dusanga umwana wapfuye bavuze ubutumwa uwo munsi joro abantu barihana kandi abantu bakira abantu bari kuzana ibyo bari bahishe mu nzu y'inteko baraga batatu bari kumwe n'isabiri barapfuye ndisabi uba hari iwanyu ari umukozi w'Imana ukomeye cyane none wari usatsi abana n'undi mugabo w'Imana n'abazayo zamuraho nk'ijwi kabisa abantu bakumva ayo makuru ubutumwa abantu bihana ibyaha yakazana byuzuye urugero ibintu byuzuye urugero byinshi nubwo banga kubibona no kubibona baye no kubiterefona tukanga kujyayo umushinga uzana kuko ibyaha byabuze bitewe bose koze bivuye mu ijambo ry'Imana abantu bihana ibyaha burya kwihana ibyaha si ugushambura ni ijambo ry'Imana kikabatobatera mu mutima w'umuntu akavuga uko ari mukomeze abantu bakihana nigeze kubona ni kimwe tukira abakristo gusaba twaraho muri kanisa abantu bakamaze kuvereza twajyana mu byo mu gusenga kuko bakora abantu bazasenga akerekwa akaza kugerageza akaba ushaka no kuvuga ngo ukoresha ibyaha ariko umwuka w'Imana ukamuha ngo baraje mwirinde kandi nk'uko mubabwira umuntu kandi mbasengera bazashyira bazamutse ku mwuku yambaye ubusa n'ibingibi ateye ukungu
mukabimenya batarashika. none tulizuia amasengesho y'abarwayi twasengera abarwayi benshi barakira akamaro habika kuna abandi sabiri hari baragize basengera abarwayi bakira muzuye amahoro zakira mu bagataha ibyo bitanga turabibona Imana yakoze kandi Imana yerekana mu buryo bwinshi ariko n'ubwo ko turabona yerekana ukeye bwahana umuswa wakoze ikanisa abantu bazaba naho kanisa abantu kumva bagenda henshi bike twiyubaha ariko usenge Imana yamujura yanga ijwi ry'Imana ryanga ko muva muri Kadesi duva mu kanisa abagiye bazogaruka n'abatari basabira bemere n'andi acyahuka baza gusanga aho kugira ngo baba mu bijumba abandi basanga aho basanga bakafera n'abafari icyo twazo mu makuru gakeya bari umujura n'aba baraza niyo ariko nabishino dusenga Imana cyo n'uriya ubapfuye arambye ati bwije ikaze usikatari to tubatse kanisa rito atanyajura baraje ndabaraje atanyajura baraje ati baraje tubeke kwazoza rero mudoshika kandi kaza umaze wazisha mu cyo uzuke ibuvi atanze mudohiro tinkara mabete ya zaraje zirashika zaragusaya barasenga ko kwamaho haba umahino bazizanye n'abandi bashobora kwigisha atukomeze kaza bashaka ati baraje ndabaraje ati mushaka muzo kuzoheza bashika uko batesha muzo mata bazama wow ibyo turabibona mu buryo bw'amasengesho ibyo kwizera Imana abantu n'ibyo barabona turabona bashika bamwe barahafite iwacu abandi bwose bakituye cyane barakoze kwa bise kandi nyuma yabo bajya mu kabizi z'Uburundi bamwe basigaye bacyayo bamwe bagiye hasi no kuguha ibyo turabibona turabibasha amaso yacu kandi nayo batabibona Imana yazoye byinshi kandi byakorwa muri iki gihe rero niko Imana ikorwa kandi umurimo w'Imana ntabwo ukorwa mu ngorane ukorwa mu mahoro no mu ngorane cyane ko mu ngorane nizo ukomera Imana yerekana abantu bakunda gukorera Imana bose yakorera Imana mu mahoro umurimo w'Imana iteka gusohora ingorane urugira intambara ni rimwe si kabiri umurimo w'Imana ukuri intambara ukarwanwa ugakora ugakutwitwa kumeote ariko abantu basenga Imana abaringiye Imana berehoka eteka yikabika kubera kumanya wayo Imana ikayika kandi ndakima doya kumurimo w'Imana ukora Imana uri guva n'ingorane mbere umurimo w'Imana ntugura n'imisozi uhora n'ibibazo kuzamuka bimwe bigaturuka mu nzu ibindi bigaturuka hanze ibindi bigaturuka mu babanyi bawe n'abavukanyi bawe ariko kuko uwo hasengera n'ibintu by'Imana bari bishoboka gukora yego urakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza umaze kuduha reka tukubaze ikibazo nka kimwe cyangwa bibiri tuzaja kugana ku musozo mbanze kubaze kuri iki kibazo twari turiho kijanye no gushamburiya urabibona ko haje abashamburiya wowe urabyanga kubera kurwana ku itorero kuko itorero riba ririmo abantu batandukanye ndetse n'abo barozi baba barimo none se ico mbaza gushamburiya muri make si byiza ko wenda hari abatabarwa bashamburiye cangwa ni izihe ngaruka ziri mu gushamburiya cangwa ni ikihe cyiza kiri mu gushamburiya nimba hari ico wabonamo bankubwira ico utubwira kuri ico kintu byo gushamburiya ntabwo ari byiza kuvuga kuko babikora ijambo rya mbere birasenya bisenya umuhanda n'uwo wari wubatseho ukamuvaho n'uwo utaruzi ukamumenya icya kabiri gushambura ndi bw'imbuto nta mbuto kugira gushambura no gushambura n'ukuri gusenya nako kuko
abashambuye benshi kandi tumuha benshi bagiye bisubira ababishamburiwe akavuga ngo biga barambeshye ibyanjye kandi yabanje kubyemera ko ari byiwe hanyuma ukavuga ngo si ibyiwe ibyo rero bikaba bizana n'ingorane mu rugo abana bakabona kuko batutse nyina cyangwa batutse se bikaba bituma bose kubana n'abaturanyi cyangwa kudashwana n'ikanisa. none se umuti wabyo ni gute twobigenza ko abantu barozwe bafite ibibazo bakeneye gutabarwa ngo bashambure turebe ko abantu barozwe bakira nimba ari indwara nimba ari ibibazo runaka byogenda gute kugira ngo abo bantu nabo batabarwe ariko badashamburiye ibyabagize uko babaye byabatumye bamera nabi ibyo ngibyo abantu babifata gutyo ariko burya hari n'ugusenga Imana kubera kumara bya bintu gusenga Imana kubera gukiza izo ndwara zarozwe gusenga Imana kugira niwo muti wo gukora ibyo byose hari igihe bagushamburiya bakabikuraho bashaka gusubizaho ibindi ariko iyo mwasenze Imana neza urya muntu nyine bya bindi akirega biracika burundu kandi bikavaho kandi kugira gushambura umuntu bwo gutabarwa kugira ngo turatabara ariko mu buryo bw'amafuti barabikuraho ukabona kira none ejo gato. none se ko mwagiye aho ngaho wari uvuze ngo muri kumwe n'abandi yesabiye abapfu rero baragira gute barasana uko ndi kwari gushamburiya ko oyaye umuntu yizanye ibyiwe akavuga ati nyako bitangaza dore ko nagize akavuga ati nabitangira ibintu yabuke ni ingaruka ndetse bavuze ngo bamushika mu rugo barwana n'abagabo ubu bacu wawumaze iranga ryacu warimenye uzi ibintu twasanze kuri ya bintu byacu uzi kumva wanyagishije bakabifata n'umuzi n'umugore ndakavuga ati nawe ndi kumwe Yesu kuko zose Yesu waturinze azakomeza turinde turizwe n'ibingibi. Urakaze cyane none reka tubaze ikindi kibazo nka kimwe cyangwa bibiri tuje gusoza nihe hantu wageze mu murimo w'Imana ukavuga ngo ngeze ndanezerewe mbonye Imana aha hantu mu buzima bw'ubukozi bwo gukorera Imana ngeze aharyoshe ndanezerewe ndishimye kubera ibi bintu mbonye sinzi ko hari aho utekereza mu buzima bwawe noneho buri gihe cyose ibintu biryoha kandi birakomeye umurimo w'Imana umudendezo cyangwa amahoro wavuze cyane nyine ko habamo ingorane naje nari mbase nta hantu wigeze ugera ngo wishimye hari ikintu z'amagambo cyakiroho cy'ubujuke ugiye wizeye Imana ugiye wihaye Imana ukubona ko gusa byose ukabona rwose kuko intambara abatari nyinshi kandi nyinshi zabyicuje no mu murimo z'itera abantu nubwo ahantu kandi hari zitera mu Imana abantu bakoze bari mu gashwa abakoze kuri Imana mukatsa rimwe mukarebana nawe mukamuha kwicana mukaza mugatandukana atambuka iyo ni intambara yo mu murimo w'Imana ariko iyo mwasenze Imana zashira gusenga Imana no gushambura birakoze cyane reka mbaze ikibazo cya nyuma dusoza tubonye abahanuzi wavuze nkaba n'inyaruhanda hajya nk'abanyiraruhanda n'abandi bagiye bavuga kandi ibyo bavuze tukabona birabaye ese nta yandi masezerano base bavuze nibura ku gihugu ngo bidusubizemo ibyiringiro abantu bacitse intege muri kino gihe turi mu buhunzi ariko nk'abo bakozi b'Imana bariho ico gihe n'ikibavuze kuri kiriya gihugu kidusubizamo ibyiringiro nimba hari ico wabuze none byo bintu abantu bazi byinshi ariko kubera ibyo yamaze kurangaba iyo byarandika bibi abantu bamaze kwiheba nyine kandi ibyo byavuzwe kenshi bishobora tugiye ibindi cyo kintu cyo ngo bazoka mu byo bazi yaratubwiye ati intambara yaje itusigaye mu Rwanda niyo inkotanyi zigeze ati ziraje n'iwacu ati cyo kubwira ngo njyewe ati mbere mfite fresh mushanga yo byose ati muci imifereje mu gishanga ari ibintu byose nyako ni ibishanga kandi nshaka zo birwaniye zo imugana atabona ibintu byose atari so zo ataka dutera ibiti ati zo na benshi ati biti zo tendo zo tugiye zo bikuri fresh kandi zo ngo zo gusatura ko uko kamukansana n'abyaye izo zo byo gushira
ati cya gatatu bwira ati igihugu ngiki ati muzaramuke ziba hariya yakuziba atazinduka imbizi y'urutembere y'urutare urarinde ziko hariya ati kandi imbote nizo ukwana ati wenje namuswe kimuko iwe azaba ari kimuga amatwi yapfuye rwose ati kandi tujya banjye mu Rwanda none uzijana nanjye mu Rwanda none gambwe mucaye nagiye gucurikike atasura amahanga y'ibishibuko bitubabo n'abandi bakomatera ikindi gihugu cy'agahinda k'ubundo n'abagenda bamuzoka kandi bari bishibuka bari bishibuka kandi bagituma kandi abana bari ndazo kibanda atari kubona mu Rwanda ko zako tubona cyo cyo kubona kandi niko byagenze bazobe istashe yanjye vira bashiki bari wishanga hariho ndashamba adamu bibura nshanga kandi mbere tugututse ibyo ndabibona byinshi by'Imana yagivuga nubwo tubwire tugiye no muri kina tugore we aho tuziye Imana yagiye tukatishika wow Imana nishimwe cyane reka dusoze ikiganiro cacu kandi tubashimire kuko mwabashije kuduha umwanya wanyu kandi kugira ngo tubashe kuganira nawe ndetse n'abakunzi ba Timas TV. Imana yo mu ijuru bw'umugisha ku byiringiro udusubijemo z'ibihe bizaza kubakira igihugu cacu. Rero mahoro y'Imana bane namwe, turabashimiye mwese abaduteze amatwi. Imana yo mu ijuru bagirire neza, turagushimiye na muzeyi wacu wemeye kuduha ikiganiro. Reka dukomeze twese kunyurwa no gukomeza gufashwa n'ibi biganiro Timas TV tugezaho. Murakoze cyane, nakagaruka. Bye bye, Imana ibahe umugisha.